جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در جلسه مسائل مهم دو جانبه و بسیار جانبه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده. برای تقویت بخشیدن همگرایی بین تاجیکستان و ازبکستان نقشه‌های مشخص پیشنهاد کرده شد. سمندر اسکندرزاده و اهل‌دین کریم گزارش می‌دهند. کاری جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با ملاقات هیئت‌های هر دو جانب در دایره محدود آغاز گردید. در کاری جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست سروزیر مملکت قاهر رسولزاده و هیئت جمهوری ازبکستان تحت ریاست سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف اشتراک داشتند. مورد ذکر است که جمهوری ازبکستان در پنجگانه شریکان خارجی تجارتی جمهوری تاجیکستان موقع استوار داشته گردش سودا بین این دو کشور دوست از 12 میلیون دلار سال 2015 به 362 میلیون دلار در سال 2019 رسید. این نشان دهنده 30 برابر افزوده است. در 6 ماه سال 2020 حجم گردش سودا با ازبکستان زیاده از 217 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. گردش سودا با ازبکستان در حجم عمومی سودای تاجیکستان با کشورهای خارجی زیاده از 7% را تشکیل می‌دهد. در 8 ماه سال جاری صادرات مال و محصولات از جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان 53 میلیون دلار را تشکیل داده است که 24% حجم عمومی صادرات جمهوری تاجیکستان را در بر می‌گیرد. واردات مال و محصولات از جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان در این دوره 164.6 میلیون دلار را تشکیل نموده است. با دست آمدن نتیجه نیک همگرایی میان این دو کشور دوست، ثابتگر سیاست موفقانه و دوربینانه سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان بوده، به خاطر تقویت بخشیدن همکاری‌های استراتژی، عملی سازی تدبیرهای نشانرس جریان دارد. جانب‌ها اثنای برگزاری جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، ساحه‌های راه و نقلیات، صنعت، کشاورزی، سیاحت، معارف و علم، تندرستی، تجارت، سرمایه‌گذاری، راه و نقلیات، انرژتیکا، گمرک، صادرات و فرهنگ را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تأکید گردید که کمیسیا همچون وسیله مهم و ثمرناک رشد همکاری‌های اقتصادی فعالیت نموده برگزاری جلسه نوبتی برای تکان بخشیدن همکاری‌ها بین تاجیکستان و ازبکستان زمینه سازگار را فراهم می‌آورد. همچنین راه‌اندازی لایحه‌های مشترک اوید به تأسیس شرکت اینوستیسیونی تاجیکستان و ازبکستان ضرور شماریده شده جهت استفاده وسیله‌های دیپلماتی اقتصادی پیش از همه توسط راه‌اندازی تماس‌های مستقیم بین دایره‌های تجارتی با مقصد عملی گردانیدن لایحه‌های اینوستیسیونی مشترک برای استحصال محصولات رقابت‌پذیر هوسمندی ظاهر گردید. جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در سطح بلند دایر گشته در آخر کار جلسه جانب‌ها از نتیجه جلسه هفتم کمیسیا قرارهای ضروری را به امضا رسانیدند. امروز در دایره سفر هیئت جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با اشتراک هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان ارتل اوستو الکترونیکس به استفاده داده شد. گزارش همکاران ما. کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان ارتل اوستو الکترونیکس در نتیجه رابطه و همکاری‌های گوناگون جنبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان بنیاد گردیده امروز با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سروزیر جمهوری ازبکستان محترم عبدالله آریپوف و سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده مورد بهره برداری قرار گرفت. کارخانه ارتل اوستو الکترونیکس در دایره سفر دولتی پیشوای معظم ملت به جمهوری ازبکستان سال 2018 و به امضارسانی یک قطار حجت‌های همکاری در ساحه‌های گوناگون از طرف شرکت وطنی اوستو گروپ و شرکت ازبکستانی ارتل انجینیرینگ اند منیجمنت بنیاد گردیده است. ضمن به استفاده دهی کارخانه اطلاع داده شد که خط استحصالی کارخانه که در آن 43 نامگوی تجهیزات و 129 مجموعه مال و اشیا پیش بینی کرده شده است اساساً از جمهوری‌های ازبکستان، روسیه، کره و جمهوری مردمی چین تحویل و نصب گردیده است. روند استحصالات در دوره موافقه شریکان تجارتی در دو مرحله انتخاب کرده شده. عین زمان در مرحله یکم استحصال چنگکشک 3 نو و آبگرم کنک 7 نو راه‌اندازی کرده شد.
корхонаи артел авесто электроникс соли 2019 дар шакли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд бо фоизи баробар байни ду ширкат ташкил карда шуд. мувофиқи нақша истеҳсолот дар ду марҳила сурат мегирад. дар марҳилаи якум пурра истеҳсоли ду номгӯ маҳсулот чангкашак ва обгаркунак ҷорӣ карда шудааст. дар марҳилаи дуюм бошад истеҳсоли мошинаи ҷомашӯӣ ва телевизор ба роҳ монда мешавад. мо кӯшиш менамоем ки ҳангоми ҷараёни истеҳсолот ба сифати маҳсулоти тайёршаванда таваҷҷӯҳи асосӣ дода шавад. маҳсулоти истеҳсолшаванда дорои муҳлати кафолатии 3 сола мебошад ки барои харидор ва истифодабаранда муфид арзёбӣ мегардад. дар корхонаи мазкур 130 нафар корманд бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд ки бештари онҳо мутахассисони маҳаллӣ мебошанд. аксарияти кормандон соли 2019 барои таҷрибаомӯзӣ ба шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карда бо тартиби идоракунии техника ва таҷҳизотҳои хатти истеҳсолӣ ва истифодабарии самараноки ашёи хом аз наздик шинос шуданд. мо дар ин хати худ чангкашакҳои 03 модели 0316 истеҳсол мекунем. чуноне ки мебинед бандубасти ин чангкашакҳо пурра дар ин хати мо васл мешавад. қисмати поёнии чангкашак, қисмати болоии пеш ва қисмати болоии ақиби онро истеҳсол мекунем дар худмон ва бандубасти ин дар хати чангкашак бачаҳо инҷа коригаро васл мекунанд ва ҷамъ кардани онҳоро ҳамҷо истеҳсол мешавад аз аввал то охир. истеҳсолоти мо дар як рӯз то 150-200 намуд дона чангкашак мебарад. раванди таҳкими ҳамкории некусудманд ва ба истифодадиҳии корхонаҳои муштараки саноатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон аз саъю талош ва ташаббусҳои наҷибонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев сарчашма гирифтаанд. сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Абдулло Орипов изҳор доштанд ки бо ба кор шурӯъ намудани корхонаи мазкур шартномаҳои дигари ҳамкорӣ бо дигар ширкат ва мол истеҳсолкунандагони ватанӣ ҷиҳати аз бозори дохилӣ дастрас намудани маҳсулоти хоми истифодашаванда ба монанди харидорӣ, борпечҳо, бодарҷи суроға ва макони истеҳсолот бо забони давлатӣ ва дафтарчаи истифодабарӣ ва кафолатӣ бо забони давлатӣ баста мешаванд. бешубҳа мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин корхонаҳои саноатии истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои саноатикунонии мамлакат ва пешрафту баланд бардоштани иқтисоди миллӣ қадами устувору муҳим аст. Зульфия Раҳимзода, Маъруфи Абдулло, Ахбор. дар дораи вусъат бахшидани ҳамкориҳои иқтисодӣ ҳавасмандӣ байни соҳибкорон ва бо мақсади амалӣ намудани ҳадаф ва муаррифии имконияти сармоягузорӣ дар шаҳри душанбе форуми сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор шуд. дар форум зиёда аз 300 нафар соҳибкорони Тоҷикистону Ӯзбекистон иштирок намуданд. гузориши Бобокалон Аминзода. фазои мусоиди сармоягузорӣ, имконияти ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти густурдаи истеҳсолӣ ва дастгирии соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷа медиҳад. ин аст ки сол то сол робитаҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ бо дигар кишварҳо васеъ мегардад. боз як имконияти фарроғ барои соҳибкорону сармоягузорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам омад. дар шаҳри Душанбе форуми сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор шуд. мақсад аз роҳандозии чунин як чорабини сатҳи баланд бо фарогирии доираи васеъи сармоягузорону соҳибкорони ҳарду давлат, албатта муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорони Ӯзбекистон мебошад. мустаҳкам ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти тиҷорат, ҷустуҷӯ ва пайдо намудани шарикони нав, табодули таҷриба ва истифодаи самарабахши имконияти мавҷуда аз масъалаҳои асосии форум буд. вусъат додани ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҳавасмандии ҳамаҷонибаро соҳибкорони ҳам Тоҷикистон ҳам Ӯзбекистон ҷонибдорӣ мекунанд. дар маҷмӯъ дар ин форум 300 нафар иштирок намуд. ҳамкориҳо дар самти иқтисод мусбӣ, ҳадафҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар самти беҳдошт ва фароҳам гардидани шароити арзанда дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ самарабахш ва гардиши молу маҳсулот миёни давлатҳо назаррас арзёбӣ шуд. захираҳои энергетикиву табиӣ, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, сайёҳию кӯҳнавардӣ ва дигар масъалаҳо дар ҷараёни форум пурра таҷассум ёфт. Меня зовут Умар. Номи ман Умар. Ман намояндаи корхонаи истеҳсолии конструксияҳои металлӣ мебошам.
заводи мо дар шаҳри Тошканд қарор дорад ва истеҳсоли пояҳои чароғ барои равшаннамоии роҳраву кӯчаҳо ва панҷараҳое ки дар роҳравҳо истифода мешавад машғул аст. ҳамчунин мо дар шакли дархост ба истеҳсоли конструксияҳои металлӣ ки дар сохтмон ба таври васеъ истифода мешаванд машғулем. корхонаи мо имкон дорад давоми 1 сол 605 тонна металлро коркард мекунад. мо нақша дорем ки дар оянда ҳамкориро бо шарикони тоҷикии худ ба роҳ монем, чун дида истодаем ки дар кишвари шумо сохтмон ба таври бесобиқа идома дорад. албатта маҳсулоти мо дар ин ҷо харидорони худро пайдо хоҳад кард. ширкатҳои бонуфузи ватаниву ҳамҷониби Ӯзбекистон имконотҳои сармоягузорӣ ва дар дораи фаъолияти соҳибкориву сармоягузории хешро тавассути видеоролик ва дигар воситаҳои таблиғотӣ муаррифӣ намуданд. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҳадафҳои асосии роҳбарияти олии ду давлат дониста шуд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама шароиту имконоти дар бахши хусусӣ аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ фароҳам гардидааст. номи ман ҷасур аст. ман намояндаи корхонаи истеҳсоли фарфори шаҳри Тошканд мебошам. корхонаи мо соли гузашта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. асосан мо ба истеҳсоли чиниворӣ аз қабили чойнику пиёла ва дигар маҳсулоти маишӣ машғулем. маҳсулоти хомро мо аз истеҳсоли худӣ мегирем. бори аввал аст ки маҳсулоти худро ба Тоҷикистон овардем. албатта барои муаррифӣ ва дар ҳолати муваффақ шудан имкон пайдо мекунем ки ба бозори Тоҷикистон роҳ ёбем. иқтидори корхонаи мо дар як моҳ 15 000 маҳсулотро дар бар мегирад. чорабинии мазкур имкони хубе фароҳам сохт то мо маҳсулоти худро муаррифӣ намоем. форуми сармоягузорӣ замина барои рушди ҳамкорӣ дар заминаи баргузории ин чорабинӣ соҳибкорону сармоягузорони ҳарду давлат мулоқоти амалӣ анҷом дода ҷиҳати бароҳ мондани ҳамкориҳо миёни ҳам нақшаҳо таъризӣ намуданд. ҷиҳати бозам бештар рушд бахшидани бахши хусусӣ васеъ намудани доираи ҳамкориҳо миёни соҳибкорон ва бо ин васила амалӣ намудани лоиҳаи сармоягузорӣ таҳлилҳои муфиду мушаххас пешниҳод карда шуданд. дар идомаи чорабинӣ миёни соҳибкорони ду давлат гуфтушунӣ сурат гирифт ки ин омил бевосита дар мустаҳкам шудани ҳамкориҳо дар бахши хусусӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар дораи кори форуми сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон беш аз 10 созишномаи ҳамкорӣ имзо намуданд. бобокон намизода, баҳодури Истам, мақсади мақсад, ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе машварати сиёсӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид. ҳайати намояндагони ду давлатро вазирони корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулазиз Комилов роҳбарӣ намуданд. дар доираи машвара ҷонибҳо доир ба вазъи кунунии муносибатҳои дуҷониба ва маҷмӯи масъалаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ ибрози назар намуданд. дар рафти чорабинӣ ҳамчунин ҳамкориҳои дуҷониба дар доираи созмонҳои минтақавию байналмилалӣ баррасӣ гардид. ҳайатҳои дуҷониб ҳамгироиро дар замони бемории COVID-19 муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуда дастгирии ҳамдигарро дар ин самт қаноатбахш маънидод карданд. сафари кории сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ба ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом ёфт. шоми имрӯз меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. барномаи ахбори идома медиҳем. 11 октябр